Imes paodam tabiri basingbu ahan maktada binitana taramna usabagaloyana kurumjari. Hauzik paodam masigi maroyo pau thamjari. Sakhi One Stop Center Kaksingi Ahum Suba Mapok Kumon Thoram Pangthokre. Resilience of older persons in a changing world haiba thimda malemge ahal singi numit pangthokuna ahal singda kudol pot sing tamkre. India Hypertension Control Initiative Project launch tokre. Loinana A. Pratap Singha Memorial Manipur University Inter-College Football Tournament 2022 na hat-trick trophy phangkre. Mapungwa Paulo Birasi. Ministry of Women and Self Development Government of India ki makhada Kaksing district ki oina Kaksing da hangdokliba One Stop Center Sakhi gi ahum suba mapok numit palan ngasi Library Information Center Kaksing gi mipun sangda pangthokre. Department of Social Welfare Government of Manipur ki makhada Sakhi One Stop Center Kaksing na sinduna pangthokiba Thoramaduda ADM Kaksing A Adhari Mahiyo MCS na athoiba mitung Sakhi One Stop Center Kaksing ki Administrator Khetrimayum Saran Kumari na Thoramapu CMO Kaksing TS Rajan Senior Advocate and Madhu ICDS Cell Kaksing District ki DPO and Satyabati na akhanaba mitung sing oina saruk yaki. Thoramaduda Sakhi One Stop Center sida mathau toriba masagi mathau masak khangatlaba staff anida cell gi mana amadi sakhang se piduna ikai khumnaba utpa center asigi t-shirt launch tawba amadi centers na sinduna crime against women and children gi matangda pangthokiba layekpa sangdamnabada makong mathang takraba singda mana singgen thokpa amadi One Stop Center Sakhina miyamda piba kanaba sing utpa Atenba drama amasu Liberty Theatre Kaksingi Lilaroi Singna Utki. Athoiba mitungana saruk yakiba Adhari Mahiyo MCS ADM Kaksingna Hai One Stop Center Haibasi Miot Minagi Saitheng Panglaba Nupi Singi Yamnamak Maru Oikraba Mapam Amani. Mapam Masida Saitheng Panglaba Nupi Singi problem Kudimak Lepanaba Solve Tongnabagi Mapam Amani. Makoina Logi Wakalgi Amadi Haksan Yoiba Awaba Anaba Kudima Adu Kohanabagi Mapamani Kaksing District Yoina Ladiba Center Sigi Ladiba Awata Passing District Administration Sangi Maikaidagi Pangbeaba Pibeaba Mateng Singsu Pinaba Honagani Centers na Miot Minay Panglaba Nupi Singidamak Mateng Kaya Pangli Haibasi District Ladiba Kun Kudingmaki Miyam Dasu Pauzelasi Yohanduna Centers na Piriba Kudong Chabasing Pangpam Toklaba Singda Panganaba Honaminarasi Pongdoki. Not discriminating against women, not being physically violent, awareness to teach our children, to teach our youngsters about treating women well, not to abuse, not to sexually assault, not to molest. Asidi, my answer, it is very important that it is taught in schools, in families, in our communities, in our social gatherings, so that we will be able to prevent another Nirbhaya. Diwali Maigi Kumai Lakpage Iroina Manipuri Chief Minister N. Birena Manipuri Miyamda Yaifa Pauzal Pirakli. Chief Minister ki Pauzal da Diwali Kumai asi Lord Ramna Sahi Taramari Bonda Lairaba Loiraduna Ajodhya da Halakpagi Harau Tayamba Phonotuna Pangthokpani. Maigi Kumai asina Amambabu Anganbana Mai Pakpa Phatababu Aphabana Manghanba amadi Ningba Kaibabu Asa amasung Wakhal Lawsing Piri. Miyamna Maigi Kumai asibu yum-yumda mai thanduna Goddess Lakshmi dagi nungayai phabagi thaujal nijari. Kumai asina lakpa sida aikoi khudina aikoigi samas asigi sothana leiriba kanglup singi harau tayambagi saruk yaminarasi haibaga loyana aikoi khudina bambula maikapina singba siznadana clean and environment friendly Diwali ohelasi hairi.
All Manipur Women Voluntary Association Amawawagi Kuntrahumdai Suba Foundation Degi Thorangasi Palace Compound Leba Maharaj Chandrakriti Auditorium Hall da Pangthokre. Foundation Degi Thoramadu Manipur University ki Manipuri Department ki Head of Department Professor T. Tampha Poirei Leimarol Apunba Mera Paibi ki President L. Memchobi Amawawagi President Y. Kunjarani Debina President Member Oina Sarukyaki Thoramaduda CSO Singamadi Lup Kayagi Mui Singsu Sarukyaki Foundation Day Sigi Marilena Amawawagi General Secretary K.S.S. Tana Pondokibada Lising Zamp Marpuma Pandalin Katkiba Association Kunaya Sida Tenariba Miot Minay Awana Tangdu Leta Daba Pibam Miyamna Tenariba Sida Nupi Obising Su Yaw the Baya the Bagi Tangai Padaba Lak Padagi Amawaba Linkalakibani Nasidi Nupi Sing Naleba Asigi Semilon Kunai Lonamadi Political Movement Gada Achoba Todang Loduna Lakli Amawabasu Lamdamasi Nupi Singi Hosing the Sound Todang Loduna Lakli Lamdamasi Mangan Bayaba Pibam Lak Lagadi Amawabasu Tumina Laitokloi Miyanga Pulaga Subsana Tenagani Hainasu Pundoki Deputy Commissioner Kaksingi District Skill Committee na Nalit Impal ka kusam na duna sinduna Cyber Security for College and School Students Cyber Hiramda no magyoy awareness program ang si Kaksing Higher Secondary School da pangthokre Thoramadu da Nalit ki scientist si KS Subhabati amadi Technical Officer TS Bobona Resource Person oiduna wangangki Thoramadu ki matangda Nalit ki scientist si KS Subhabati na Hauzik ki matamda internet sinadaba USC irei leiraktre horak liba nahasingda cyber security ki matangda khanganba si yamna mathau tai maroina masigi matangda khangalhaudrabadi lamdam asida noma kangdana cyber crime kaya tholakpa amadi cyber gi victim oirakpa yabagi oithokpa kaya leiri maram asidagi ngasigi tharamasi pangthokpani makhatana su tharamasi tongan tonga maphamda satuna Pangthokigani haiki. Apanya sigi project singi tawjabani aduga project singi makhade awareness mayam yaw singla ngasi apanya district skill committee office of the deputy commissioner Kaksing ko sige moi Mahatma Gandhi Nation Fellow gapullaga apanya sige awareness program sige higher secondary sida pangtok gabi Kaksing higher secondary school sida adu main oina apanya sige awareness program si pangtok sari sidi satra singi hodik cyber security habasi yamni important ora kaigina hai kanda hoji internet sinna daba satra am ta sulai silaktre mi loina ma ayamana hoji internet connection yaudana thabak to mi su yaw silaktre aduna awareness sigi cyber security gi awareness yam maru oina khallaga kasigi apaya awareness se sinjabane Saliba tha October ki tang kunma thoidagi hodun satharakiba JRD Pachikas Academy gi Annual Sports Literary Cum Culture Meet 2022 ngasi loisingkre tharamasi gi manung chana mahiroi sing tongan tonga masana makhal singda changdamnaki ngasi loisinbagi tharamda school asigi mahiroi singna makhal mathel gi entertainment program kaya su utki Iram damasida yaitong khamdongba singna ahenba maral mathom pambadagi nataba pambai kaya sinaduna achoba sanda lambi kaya sathari haibasi loop asina hainarudrabasu iraicha sina hena khanglaba waphamani hairiba nataba pambai sinaduna taliba achoba sanda lambi singi manungda drug asina khwaidagi hena sendong phangba arepa mamal laitaba posak ama oibana ayamba salyam paiba kanglup sing asina sel thadaduna hairiba drug makhal kaya laloli Missing Yamnadaba Iram Damasida drugs in Daba Imung Kutekna Pabayarakle, Imung Amada Sungsoi Chodina, Inkalakli Banaharo Lamadi, Hariba drugs in a sea, Sungsoi Chodina Sinari, Nakalamaramdana, Hariba drugs in a Sibusina Riba Singbu treatment, Bigadoribani, Amadi, Masidagi Laptop Nalehan Gadoribani Haina, Sengum Saubogum Nomagi, Private Rehabilitation Center Sing Hangba Lepalatory, Hairiba Rehabilitation Center Sing Asibu, Salai Riba Sing Asina, Nisha Dagi Lapto Hangani Haibagi Mingda, Nisa Sing Asibu Sina Riba Mioy Singi, Imung Dagi, Atat Akam Laitana Yamlaba Salyam Komdana, Apang Basibiri, Loop Asina Kupna, Kangi Madudi Karamba Rehabilitation Center Singna, Kari Tauri Kamdana Salai Client singda kamdong na treat tauri haiba punamak kupna yang silaba matungda lokhop yaba amata
ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯄꯣꯃꯤꯠ ꯌꯥꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ SCCꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯝꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯂꯩ꯫ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯂꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯇꯣꯛꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯆꯦ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯀꯌꯥ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯝ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯔꯦꯗ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯋꯥꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯜꯗꯔꯂꯤ NPICE-ꯅꯁꯨ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯏꯟ ꯑ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯁꯨꯕꯥꯁ, NPCDCS ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ NISM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ Y ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ MS ꯗꯣꯛꯇꯔ CS ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ NISM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ SNO, NPICE SIS ꯗꯣꯛꯇꯔ L ꯇꯤꯂꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯀꯌా ꯇꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ, ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ CMIST ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯒ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖꯀꯨꯝꯕꯗ ꯅꯝꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯩꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯗꯔ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯩ꯫ Ministry of Health and Family Welfare, State Government, the Indian Council of Medical Research ICMR amadi World Health Organization WHOna hypertension, raised blood pressure ga mari lena matam sadana siriba kayasdagi ngakthoknaba pandam amaga loyena hawdokliba India Hypertension Control Initiative IICI project Thobal district ki oinasu health care center mari haibadi CIC Yairipok, PIC Sarangpat,
Health and Wellness Center SWC Wangkhem, Health and Wellness Center SWC Bengida haudoqnabagidamak ngasidagi PIC Sarangpata SMO Dr. Mutum Bikram amadi ICMR gi Senior Supervisor Akoijam Sonam Devi na saruk yaduna launch tawkre. SNNM CISO amadi asa workers sing kaya na saruk yaduna hypertension naraba miyoi singda ICI gi drug free da phanganaba haubagi tharam aduga marilena hypertension gi matangda ICMR gi Senior Supervisor Akoijam Sonam Devi na miyamda awareness piki amadi PIC Sarangpa ke koibada leiba miyoi kuntra romda hypertension raised blood pressure check tawbaga loyana hidak singsu lemna yenthoki. District asigi ahanbagi oina hodoliba center mari asida miyamna hypertension ga mari lenaba sing check tawbinaba amadi hidak langthang singsu lemna lognabagidama appeal tawrakli. MSPDCL gi official na lupa crore chani henba haina thokre haina pause amada yarukliba du yumpham yaudaba mani karigumba aranba thabak amata tawkiba leite haina ngasi Kabo lekai da leiba secure building gi MSPDCL gi conference hall da pangthokpa paumi singa unabada MSPDCL gi managing director NG Subhasandra na phongdokre. Mahakna hai nungthil gi pause amada aranba data da yumpham oiraga heading da sauna miyam da company asibulana uhanaba honariba si haksina lowi athobada sengdoraktrabadi legal suit tawragani phongdokhi. Where the you have to it's much more than the idea of Jan at the high remote. I went to medication of supply material high. I quite can remember document what the supply material manipulate of the I think I went to manipulate of we have a document that strictly monitoring to river, when you have a people pony, she matata, so Bugani when not one to one, need para of the city may have to make the when we are. Mumbai da sahi kunipan suraba miyoi ama miyoi ahum na phubudagi sire call center amada thabak toba Roni Bhalekar koba miyoi aduga mamanaba amaga leiringai da miyoi ahum lakhi miyoi amaga Bhalekar ga ningai sangdana rakhi ahum adugi manungdagi amana mangonda peti na kanki mabo hanjen mathabakta amasung mapukta kauki amadi mahapulaimai da inthoki Bhalekar wanthabadagi hospital da pukhalakpada mahak sire haina lauthokhi. Sahunagar Police na maralay rabamiyo ohumadu fakre loyana IPC section 302 murder 323324 thawoina pangthokpa amasung 506 ki makhada case ama register tawkre pharaba makhoi ohumadu police custody da remand lokthakre hairi. Cyclone Sitrang na lakadaba lambi da leiba yamlaba miyamu safagada mafamsingda hondokpagi thabak Bangladesh authorities singna akanba maongda thabak sangsili. Myanmar dagi sangsilakiba Rohingya lising kuntra homdoromsu makhoi gi yumgi thonglon sinduna imungda leyanaba poktak pikre hairi. Cyclone na yamna toina soonba lebak sing manungda Bangladesh soma oiribani pungda kilometer marphuni pan yangna paiba Cyclone Sitrang lebak pokpadagi ayuk phawbada Bangladesh ki Khepupara town yorakani hairi. Patukali Bola Barungana amasung Zalkhati da leiba miyoi lak mari rom saphagada mafamda hongdokhinaba khanari hauzik phawbada miyoi lak aniga lising kunmangadi saphagada mafamda hongdohankre miyam puthokpasingi thabakda Red Cross Society na mateng pangli hairi. Sanabagi pauda Manipur University Sports Committee Kansipur gi miyang makhada Moirang College na singduna tha asigi nipandagi team kuntarung saruk yaduna college asigi ground da knock out basis ta satharakiba A Pratap Singha Memorial Manipur University Inter College Football Tournament 2022 Moirang College na winner oibagaloyana sahi ohum thangana winner oibagi hat-trick ki trophy phangkhre. Ngasi loisenbagi final match oina Rayburn College Chuachampur amadi Moirang College Hanabada Moirang College na ani shinoda maithiba piduna trophy asigi mapu oikibani. Ngasi loisenbagi tharamadda Sagi Deputy Director Donachaja Awardee L Ibomcha Moirang College ki Principal Khuraijam Jugindro Chuachampur College ki Dr. Khan P Tombing Principal Rayburn College sarukyaki. Thasi tangtara dagi DFA Moregi miyang makhada S Moljol Youth Club na sinduna S Moljol Village ki playground sa kiba
taruk suba Chawang Choker 2022 ngasi loisingkre. Ngasi loisimbagi tharamda Lukhosai Jo, former chairman ADC Chandel amadi TS Lukhomang Haukip chairman SPC More Block na maroiba myoising oiki. Ngasi loisimbagi mesta SMT amadi NFA team anina sanaki. Apiba matam pawda team anina goal chanaba ngamdabadagi penalty kick kaunabada SMT na thoiduna soccer mid asigi winner SMT na oikre. Hoziarabada maroyapa mukana pijari. Sakhi One Stop Center Kaksingi Ahum Suba Mapo Kumon Thoram Pangthokre. Resilience of older persons in a changing world haiba thimda malemge ahal sing numit pangthokuna ahal singda khudol pot sing tamkre. India Hypertension Control Initiative Project launch tokre. Loinana A. Pratap Singha Memorial Manipur University Inter-College Football Tournament 2022 na hat-trick trophy phangkre. Ngasigidi paodam pijaba matang solution jare miyang tabiriba singbu kurumjari.